ngai nais read June scripture en June log gen bogan momeneo. Tiru ni ba lalam japara jongo jiru lo ngais rikaloran Jesus Christ. Eun nejananij. Yarbok kur jene gan kwalak naneoan ilabuli jen armis roan. Where renmarong book morindreo. Ngai jale boy ngai juneo me book etan Jesus Christ ke baptizing barang wat ngai command jun mission ngai pine jen kwan ne Jesus Christ ido ilabuli jen anayang spokan. Ngai jale boy ido jabro din ngai marong jutaken wat juneo me represente en wat henlak Jesus Christ ngan armis rojet. Remarong loy menago reman ido nga. Menago reman ido nga rejen Jesus Christ in barang matanis. Matan kalimoreo au me ngayar kamani ipen anis ke ngayar baptize ke ngayar kaman bujene ko au ido tempeleo menagen tako scripturein rejaba en logi nejaba.